Thutha wa ngucanio kavinda karasa thiini wa utongore wa thathaiti ya kawa ya Murwe iria iri gicigo ri mbunge kia Runyenjes kumana na ngukumo ya mamilioni ma mbeca, riu minista wa urimi Peter Munya ni atonyererete. Akiaria ari mwena wa Kianjokoma kuria aracemanitie na arimi, Munya ni wathite maabitha a borithi a utwiria nio DCI kwambika uthuthuria wa uvuthiri mucuku wa ciringi milioni 66 iria kurerikana ni ciavuthirirwo uria gutagirire ni atongoria a thathaiti ino. Mimi nataka CID waende huko. Hakuna mambo ya tusomewe ripoti kama waliomba pesa na haijajulikana imetumika kwa nini. Si ni wizi? Si CID wako hapa? Commissioner, hakuna mambo ya kungoja. Utume CID huko. Hakuna wizi Kamau. Fraud is a criminal offense. Criminal offense. Mimi nikuambia waende huko. Hawa wapeane hiyo report ile wako naye. You take statements. Utafute wale walikuwa wamesimamia. Waende wakajibu. Hiyo tumemaliza. Arimi amwe makorete makimenereria mwikarigiti wa thathaiti ino nike John Maruku ni undu wa kurega gukuruvania a memba onthe riria matua ma gukomba ngombo kuma vengi iri marekwa. Indi iria twavitukia maximum borrowing power tukoragwo tuvitukitie tu in case no twende farm input tuthie tugurirwe no twende advance ya kawa ni undu wa guketha kawa tukavewa ciringi kipau. Indi iria kawa kendua tukaga mbeca iria cia store na advance iria twaverwe igauke kambe karutwa. Koguo balance iria tigaraga iyo ni uturivagwa payout yetu. Undu wa kumakania ni ati vau tuthiirite Murwe tutithiite vandu vega. No for one thing agakorwo twina roni million 66 na tutise roni rurwa kombagwa rwaki ni twise ati gukorwa kwina 40 hand ya undu wa wothe every activity ira ikikaga Murwe koguo tutise roni rwa kombagirwao na rwa kombagwa rwaki. Kwambiriro gwa kithikia Murwe kwari na matanya ma kunyiviria arimi a kawa mwena uyu ngarama nene na niguo mone umithio urimiri wao no marauga makorete makiamukira marivi manini muno ma kawa. Rĩti-inĩ ya mwaka wa 2020 ni eratumakirie tukivavuka tukethiriria ithĩ iria iviraga kawa kuma Embu County ikavira Mathira ati ithĩ icio ciina mbia nyingi gutukira. Riu tukarigwo atiri na kiuria kiria tureuria bata wa mira ni uriku na twathi kuroria thiini wa ngarama ya ukui wa kawa ka Murwe batina ngarama. Marauga wanathengia gukura thirikari ya kaunti ya Embu iri na umenyo wa kiriro kiao gutire utethio makorete makiamukira na mari na guoya urimi wa kawa wavata kuvaragana. Na ni ndingienda tucoka varia twari tene ndeto cia gucoka gukura kawa nundu kundu guku kawa gaikariganiru kabisa andu makurite na makavivia makara. Riu nirona takwa turenda gucokua vandu vau. Gavana wetu Martin Nyaga wa Mbora ndirona ino tethio gwitue ni undu turona wanandeto maundu maria twabanga wanatwamuvirira marua ndathikagiriria kiriro kiu. Vuva wa ngucanio kavinda karasere kuretwe kionekana utongoreri wa thathaiti ino riu kuri na mwivoko ya vota gukorwo igikinya muthia angikorwo mwerekero rio vesanitwe ni minister urimi Peter Munya ni gukorwo ukithingatwa na uthundura gwikwa. Inooro TV kuma kaunti ya Embu, Betogwa Peter Mungai.